لو روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی شارهداری ناوچه یا سروج یار حیا باکوری کردستانی شیرین و خوشه زمان کردی به هلکفتا ججنا زمانی کردی بینگا وکه میناک آوید نازه لطیف و نازه زمان کردی لناوچه ناوندا کرسا زمانی کردیا نوجیان وکر زاروکی ناوچه به جوش و کیف خوشیه که مزم پیشوازی لناونده کرن ترکیه خوش بوم یک جبوی زمان کردی یک از برکی لپرسیس شتاکی بوسا و دبی یک کمولو بکی حرفه که از 40 سالی جرا کورداری بکم لیکو او حرفاجی بکردی به گرک مری 8 سالی بکی ملکی وی ناونده پارێزەر ئۆزگور کاندەمیرە بیتا فقیه وەک خێرا باوێخۆیە کۆچکری سیاسەتمەدار و کەسایەتی دیاریە ناوچەیە خەلیل کاندەمیر ji بۆ شارەداریە بەخشیە و خستیە خزمەتا کوردی مجی هیرو جبو کو خدمت کردی به مبارا هم کره قرصا زمان کردی و هم جی جبو کو زاروک ما درسه بخابت مکره ناوند اتوده زاروک نو بیر مکن و هم هنه هم خیرا زمانی خواه هنه زمان خواه تو بیر مکن هر روز لمال لمکتب لگی داره زمانی خواه شوره بکن و هم بیره جی قرص که بره و ماموسته که هوا ev navend cisê polan pêktê ji bilî pola kursa zimanê kurdî û poleke xebatiya xwendekaran û pirtûkxaneyê biryare polek bibe pola kompîterê شیرین و خوشه زمان کردی Parêzer Özgür Kandemir ji Rûda wê re got ku ew dê hemû xerciya kompîter û kelûpelên wê polê jî bi xwe dabîn bike. Ferdî Sak, خوش آوازه Rûda. لطیف و نازه لطیف و نازه زمان